ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻሜ ኣብ ኣሜሪካ ኣጋጢሙሎ ኦፊሻልስ ሎሚ ደውፅዎ ሓበሬታ ከዓ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ምስ ናይ ግሊ በራሪት ተጋጭያ ኣብ ባሕሪ ከም ዝዓለበት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ከዓ ኩሎም ቶም ተሳፈርቲ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ደስ ካሕካሕ ፍጻሜ እዩ። ሎም ንጎብ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ጉዳይ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ረቡዕ ምሸት ኣብ ዋሽንግተን ዘጋጠመ ጉዳይ ኣብዛ ፓሰንጀር ፕሌን ልዕሊ 67 ተሳፈርቲ ነይሮም። እቶም ተሳፈርቲ ከዓ ኩሎም ፊገር ስኬተርስ ስኬት ዝፃወቱ ዝነበሩ ገሊኦም ኣብ ፕሮፌሽናል ሌቨል ገሊኦም ከዓ ኣብ ኖርማል ሌቨል ዝነበሩ ብጣዕሚ ዓብይ ክሳራ ንኣሜሪካ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር ከዓ እታ ኣየር ምስ እታ ናይ ሚሊታሪ ፕሌን ምስ ተጋጭዋ ወላ ሓደ ብሂወት ዝተረፈ ከምዘየለ ዋላ እታ ሄሊኮፕተር ዋላ ካብታ ኣየር ካብዚ ካብ ዝግለጽ ዘሎ ከዓ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ብኸመይ እዚ ሓደጋ እዚ ከጋጥም ክኢሉ እንታይ ኸ እቲ ጠንቂ ዝብል ሕቶ ከምኡ'ውን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወፂኡ እዚ ሽግር እዚ እንታይ ዓይነት ጉዳይ ምዃኑ ክጻረ ከም ዘለዎን እቲ ጠንቂ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእልን ዓብይ ምልክት ሕቶ ኮይኑሎ ፀብፀባት ከም ዘውፅዎ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ እቲ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ከም ዘይፈለጡን ተቐዳዲምካ እዚ ሎ እቲ ጠንቂ ናይዚ ሓደጋ ምባል እውን ኣድላይ ከም ዘይኮነ ክሳብ ምፅራይ ዝካየድ ብድሕሪኡ ነናቶም እቲ ሓንቲን ብሓቂ ነዚ ጠንቂ ዝኾነ ሽግርን ምስ ተሓበረ ኦፊሻል ዝኾነ ሓበሬታ መታን ክህሉ ይብልለው። እዚ ዝካየድ ዘሎ ተፍትሽ ንዝኾነ ኣብቲ ቀላይ ክርከቡ ዝኽእሉ ካብ ቸክ ዝገብርዎ ዘለዉ ወላ ሓደ ብሂወት ዝተረፈ የለን ብዙሓት ተፍትሽ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ በረራ ካብ ዊችታ ናብ ዋሽንግተን እዩ ነይሩ። Officials are confirming the worst tonight. There are no survivors after a military helicopter collided with a passenger jet in the skies above Washington on Wednesday evening. Several figure skaters are among the 67 victims, and the focus has now shifted to how this could have happened. Brian Abel joins us. American Airlines says Flight 5342 from Wichita, operated by PSA, was on approach to land at Reagan National Airport when it and an Army Black Hawk helicopter from the 12th Aviation Battalion, similar to this one, collided in flight. It was a fairly experienced crew, and that was doing a required annual night evaluation. They did have night vision goggles. There was not a breakdown in communication between the military helicopter and American airline flight. There was communication between the aircraft and the tower. Among the PSA jet's passengers, several athletes, coaches, and family members returning from a development camp with U.S. figure skating. In a statement, the governing body said it is devastated by this unspeakable tragedy. At the White House, addressing the tragedy. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ኣየር ካብ ውሽታ ናብ ዋሽንግተን እናኸደት ከላ ሓንቲ ብላክ ሆክ ሄሊኮፕተር ዝኾነት ናይ ሚሊታሪ ልክዕ ኣብታ ቤስ ፊት ንፊት ተጋጢመን ተጋጭን ገለ ካብቲ ዝሕተት ዘሎ ሕቶ ርክብ ኣይነበሮም ድዩ ምስቲ ታወር ከምኡ ነይሮም ድዮም ንሕና ኣብ ዘለና ኢሎም ይዛረቡ ዶ ይነበሩ እዮም ዝብል ሕቶ ይለዓል ኣሎ። ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝበሎ ግን ክልቲአን ፊት ንፊት ተጋጭን ሕጂ ሰብ ዝሓትት ዘሎ ብኸመይ እዚ ክገጥም ክኢሉ ስለምንታይ ሓበሬታ ደይመፀን ስለምንታይ ብዙሕ ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘሎ። ዓብይ ክሳራ እዩ። ብዙሓት ሂወት ልዕሊ 67 ዝኾኑ ተሳፈርቲ እያ ከሲራ ዘላ ኣሜሪካ። መብዛሕትኦም ከዓ ናይ ስኬቲንግ ተፃወቲ እዮም ነይሮም ፕሮፌሽናል ሌቨል ገሊኦም ኮችስ ናቶም መምሃራኖም ገሊኦም ኣብ ፕሮፌሽናል ሌቨል ዝነጥፉ ዝነበሩ እዮም። እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ወፂኡ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ። እቲ ፀገም ናይ መን ምዃኑን እንታይ ክግበር ይግባእን ዝብል መልሲ ኣሎ። ንዕማ እዚኣ ተኸታተሉ። As one nation we grieve for every precious soul that has been taken. But he also pointed fingers. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. The FAA's diversity and inclusion hiring plan, which says diversity is integral to achieving FAA's mission of ensuring safe and efficient travel. I don't think so. When asked for evidence why DEI could be a factor. Because I have common sense. Okay. This morning, the president appointed a former senior aviation official as the FAA's acting administrator. That role, among others at the agency, were left empty following resignations ahead of Trump taking office.
And former Transportation Secretary Pete Buttigieg is pushing back on President Trump's comments, calling them inaccurate and, quote, despicable. The NTSB also warning against speculation as investigators begin their process of trying to piece together exactly how this happened. Cynthia? I know about the search for the plane's recording devices. As of right now, they have not been recovered, and that's just a crucial piece of evidence here. So there is the evidence that is in the water right now. That's just one piece. Of course, the communications between the aircraft and the tower you see behind me here is another, and that video showing the collision coming from the Kennedy Center security cameras. But the recovery efforts in the water, they're being hampered right now because from our understanding based on sourcing and law enforcement is that multiple pieces of the plane are mangled, making it difficult for not only the divers to recover the casualties, but also to find those black boxes. ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ነይሩ እዚ ኣነ I put safety first መጀመርታ ቀዳምነት ንሴፍቲ እየ ዘቀድሞ ውሕስነት ማለት ኢኻ እቲ ናይ ዳይቨርሲቲ ኢንክሉዥን ዝብል ስን ሓሳብ ኦባማን ባይደንን ዝመፀ ንሱ ዘምፅኦ ጠንቂዩ ነዚ ሽግር ኣምፅኡ ዝብል ዘሎ እንተኾነ ብዙሓት ሓለፍቲ እሱ ይኮነ እንትፀገም ሕጂ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣለኻ ኢላ ሓንቲ ጆርናሊስት እውን ሓቲታቶ ኣነ ከዓ ኮመን ሰንስ ስለዘለኒ ክብል እዩ መሊሱላ ጥዑይ መልሲ ኮይና ኣይስምዐኒን ወላ ንዓይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት መጀመርታ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ዝከታተሉ ዘለው እቲ ቀንዲ ሽግርታ ምዃኑ ፀፂኦም እዚ እቲ ቁኑዕ መልሲ ምስ በሉ ብድሕሪኡ ምፍራድ ኮይኑ ይስምዓኒ ተቀዳዲምካ ግን እዚ ምባል ቁኑዕ ኮይኑ ይስምዓኒ ወላ ኣነ እንተኾነ እዚኣ ከም ፃልኩም ዝደለኹ ኣብ ኣሜሪካ ዝገጠመ ብሬኪንግ ኒውስ ስለዝኾነ እየ ኣቕሪበልኩም ኣብ ብካልእ ዝኾነ ዜና ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም ኤሪትራና ወልዓና ኤሪትራና ኤሪትራና